Ubutegetsi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu kaga gakomeye cyane. Imyigaragambyo yakajije umurego ku rwego rukomeye cyane, ni nyuma y'uko umukozi umwe w'ibitaro arashwe n'ubundi, ariko kandi byose bikanakorwa n'urwego rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo rushinzwe gukurikiranira hafi ibigendanye n'abimukira badashakwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo imyigaragambyo ikaba yazamuye undi mwuka utari mwiza na gato rwose muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi bikanagendana n'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump adashaka bimukira muri iki gihugu, nk'uko agiye akunda kubigarukaho inshuro nyinshi cyane. Iyi myigaragambyo yamaze gufata intera ikomeye cyane, nk'uko tugiye kugenda tubigarukaho muri iyi nkuru. Ni inkuru twabanje kwitondera kugira ngo dushakishe amakuru y'imvaho tuyacukumbure neza cyane, ariko biragaragaza neza ubukana ndetse n'uburakari bwinshi cyane abaturage bafitiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse n'ingoma ye idashyigikiye ko abimukira bongera kubaho mu mahoro ndetse n'umutekano. Ariko kandi bikaba bibi cyane, bikaba umwako ubwo n'ubundi uru rwego yashyizeho rukomeje kugenda rwica abaturage ku rwego rukomeye cyane. Muri kano kanya ragira ngo ntizimbye amagambo, tugiye kurebera hamwe iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni amakuru tugiye kuza kwinjiramo tuyasesengura neza cyane, tukareba ibyago bikomeje kugenda bitezwa n'umwanzuro wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ni umwanzuro wo kwirukana bimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi imyigaragambyo igakomeza kugenda ifata umurego ku rwego rukomeye cyane. Binagendana n'ubundi nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kugenda agaragaza uburyo ki rwose ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza guhomba amafaranga menshi cyane. Nabyo turaza kubisesengura turebera hamwe uko byitwaye, ari nabyo byanatumye ibihugu byinshi byo muri Afurika bikorerwaho visa zibemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu bikaba birimo n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, byagiye bishyirirwaho amakondisiyo agiye atandukanye akomeye cyane yo kugira ngo bagabanye akavuyo cyangwa se no kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko babishaka. Ni nk'ubwo ngubwo rwose ngira ngo twagejeje inkuru ivuga ko igihugu cya Uganda cyasabwe ko umuturage wacyo uzinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azabanza kwerekana bije yuzuye neza igaragaza ibizamutunga igihe azaba ari muri icyo gihugu n'ubundi muri rusange. Ragira ngo ntizimbye amagambo, reba hasi handitse subscribe, na makuru menshi cyane tuzakomeza kugenda turebera hamwe hirya no hino ku isi. Reka ntizimbye amagambo binjize muri iyi nkuru ku buryo burambuye n'ubundi. Ni imyigaragambyo yafashe intera mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakajije umurego nyuma y'uko uwitwa Alex Preti w'imyaka 37 yishwe arashwe n'urwego rw'umutekano rushinzwe abimukira ICE, ubwo we n'abandi bari bari mu myigaragambyo y'undi muntu uherutse kwicwa n'uru rwego. Ibyo byabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 24 Mutarama mwaka wa 2026 mu mujyi wa Minneapolis, aho uwarashwe yari asanzwe ari umuganga ukorera ishami ryita ku barwayi barembye ICU. Preti yari umwe mu bari mu myigaragambyo yo muri Minneapolis bigaragambyaga ko ku itariki ya 7 Mutarama mwaka wa 2026 umwe mu bakozi ba ICE nabwo yishe arashe umugore witwa Nicole Goody wari ufite abana batatu. Nyuma y'urupfu rwa Preti, Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kristi Noemi yavuze ko nyakwigendera yari ahabereye imyigaragambyo ngo we ateza akandi kavuyo, ndetse ko yasanganywe imbunda yo mu bwoko bwa pisto n'amasasu agiye atandukanye, bigaragaza ngo uburyo rwose ngo yashakaga gukomeza guhungabanya umutekano n'ubundi muri rusange. Ariko kandi ibyo ngibyo abari kwigaragambya byo ntibabikozwa na gatoya, kuko barerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zihohotera uburenganzira bwabo ndetse no bakanabuza kwerekana amarangamutima yabo. France 24 yatangaje ko ubutegetsi bwa Amerika bwo bwasobanuye ko nyakwigendera yarashwe kuko yari agerageje kurwanya abakozi ba ICE, ndetse ngo yanasanganywe imbunda n'amasasu, ariko ngo ibyo binyuranye n'amashusho agaragaza icyo gikorwa. Bisobanuye ko rwose ibyo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga bitandukanye n'uko icyo gikorwa cyagenze, cyangwa se n'amashusho yafashwe agaragaza uburyo uyu mukozi yishwe. Bigaragaza neza cyane ko rwose ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bukomeje kugenda bukumirwa ku rwego rukomeye cyane. Abigaragambya bakomeje kwigaragambya basaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi ngibi. Ayo mashusho yo kuraswa kwa Preti yerekana Preti ari kugerageza gufata amashusho y'abakozi ba ICE ubwo hari umugore uri mu myigaragambyo wigaragambyaga bakururaga bamuteye imyuka iryana mu maso, ndetse Preti agerageza no kwegera aho uwo mugore bamukururaga ngo amutabare, ariko biza kurangira rwose nawe ahise arasa. Bahise bamutera imyuka iryana mu maso, ndetse abakozi ba ICE bamukurura ku ruhande, ariko agerageza kwirwanaho, ariko nabwo bahise bamurasa amasasu menshi cyane birangira asize ubuzima. Urwo rupfu rwabaye nk'urwongeye umunyu mu gisebe ku bigaragambyaga muri uyu mujyi wa Minneapolis, kubera ko n'ubundi kugeza
ubu ngubu iyo myigaragambyo yabaye ku itariki ya 20 ku itariki ya 7 Mutarama mwaka 2026 yari itari yahagarara kugezana n'ubu ngubu rwose biza kuba ngombwa ko rwose yahita hiyongeramo n'urupfu rwo ku itariki ya 24 Mutarama mwaka 2026 ibigaragaza neza cyane rwose uburyo iyi myigaragambyo ahubwo ishobora no gufata urundi rwego ku buryo bukomeye cyane, bikaza no kuba ngombwa ko ishobora no kurenga uyu mujyi wa Minneapolis ahubwo igafata n'ibindi bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bigaragambye bari gusaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugerageza kureka ihohoterwa uko bigenda kose, akareka gukomeza kubangamira uburenganzira bwabo ndetse akanabareka bakisanzura nk'uko byari bimeze mbere. Nyuma y'urwo rupfu, guverineri wa Leta ya Minnesota Tim Walz yavuze ko ababajwe narwo kandi ko guverinoma ya Amerika idashobora kwizerwa mu gukora iperereza, ahubwo ko ubuyobozi bw'iyo leta ari bwo bugomba kuryikorera byizewe cyane. Agaragaza ko rwose guverinoma ya Amerika idashobora gukora iri perereza neza, cyane ko ishobora no kubizana amarangamutima, kuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump niwe washyizeho runo rwego rushinzwe gukurikirana abinjira n'abasohoka, ariko cyane bikagendana n'ubundi n'abimukira bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kurwanya abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko ku ngoma ya Perezida Donald Trump, hari ababinenga bavuga ko rwose yashyizwemo imbaraga z'umurengera bigahutaza uburenganzira bwa bamwe, ariko kandi bagakwiye kuba babona uko bimeze kose. Ibigaragaza uburyo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zigaragaza uburyo ki zidashyigikiye na gatoya rwose bano bimukira bari muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubwo byafashe indi ntera cyangwa se byafashe urundi rwego rukomeye cyane ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyaga ku butegetsi arahiriye indi manda mu ntangiriro za 2025, yavuze neza cyane ko rwose azakomeza gukorera mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akarwanya yivuye inyuma bimukira uko byagenda kose, ariko kandi bikanagaragazwa neza cyane rwose n'ubushake bukeya bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu kureka ngo ihohoterwa rikorerwa mwe muri abimukira nyamara ridakwiriye. Ibigaragaza ko rwose abenshi banenga igitekerezo cya Perezida Donald Trump bavuga ko kidafite ahantu gihuriye na gatoya n'ukuri mu bigendanye n'uko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zifata bano bimukira ku rwego rukomeye cyane muri rusange. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru agiye atandukanye twari twabateguriye muri kano kanya, avuga cyane rwose kuri imyigaragambyo ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru menshi cyane turaza kugenda turebera hamwe uri uyu munsi wose hirya no hino ku isi. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, twagira ubuzima TV special. Tubashimira uburyo ki mukomeza kugenda muhana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye dukomeza kugenda dutegura. Nimukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe n'abanyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi. Reka muri kano kanya ntizimbye amagambo metsubikiye anga tuze gusubira mu makuru yacu ya mukanya gatoya cyane. Ni amakuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe muri 2026, ariko kandi akaba amakuru agenda agaruka hirya no hino ku isi, nkuko bamwe mukomeza kugenda mutubwira ko tutagakwiye kuba twibanda ngo cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi n'amakuru yaho ni ngombwa ko tubibagerezaho ku gihe kuko abakenewe cyane. Ni cyane ko rwose umutekano muke w'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufite ahuriye n'igihugu cyacu cy'u Rwanda muri rusange. Mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino mu isi aho muri hose. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, ndabashimiye muri kano kanya.